Nuwao, menulian ti Pwuhng kokosunet kaisak, ruting ataw lukayang, way pakonin Pohnpei, nansabal matay, uyakubur, kosanti, tororwat. Rahnwet November issue para yakat reisak riyaw, niyet, horanwat uyaran, kaisak tuwawan, uyakubur toror, karaisak riyawat. Thailand kagan kadla mo Thailand, men pagi yaman katta, patrota uya sabul makapyung, pangkupuran kauno anila. Kalanganan Senator ko, Speaker Pohnpei as the Chief Clerk, roll call. Senator Adson Abram, Senator Kikwabis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carr, Senator Tucker T. Daniel, Senator Sonse Edgar, Senator Stevie K. Edwin, Senator Brian Piatside, Senator Jack S. Harris, Senator Francisco Elionis, Senator Helgen J. Johnson, Senator Stevenson A. Joseph, Senator Semdelina Alaka, Senator Michael Mike Loyola, Senator Kasinda C. Ludwig, Senator Magari Miguel, Senator Erilyn S. Movic, Senator Sheldon G. Knapp, Senator Norbert A. Perez, Senator Mitoro I. Simina, Senator Jason A. Walter, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Pwuhng sansal magtay sabal man ko quorum, teka katla mo tayo, amaway menulian tayo tiya, uya sabal matay sa karatan Enginkehlap, ang kupuran na nilap. Kaya po ni ang kupuran kalap ako, wawalap ang kupuran ni Soko. Wawan ko sabal marlikant ko, nanalang ko, naangkaniyay ko. Wow tororong lapalap kay tikoros palian tiyak, momocho government, national, state, or local. Melan wawan ki Kapinan Pohnpei, the Honorable Reed Oliver, wawan ki Melan siyong kapong lapalap, yang amoy siyong kapong kan. Wawan ki Vice Speaker Michael Floriter Abram, Honorable Senator Kan Koros, Pilman wawan ki lang Samoro, Oloy Iso Seriso, so masakan o lapalap Kan Koros, nan Chamberwood. Wawan ki Kampan Department Kan Koros, Homeland Pohnpei Koros, Pon kalaput, pon takapaypay kan, pon anway, laut kan ang sampa. Rakat o patrang uliya pamail kan nan uya kupur, toror kariyay sa kriyawut. Trainan ka kan katla mo tayo, iban pagkita, Vice Speaker, and kak ulian the floor leader, pwede kaya patrang tayo Rahnwet. O sansal may rail kan koros, may patrang tayo, re-excuse, pwede kapinsalet. Kalangan, o iban po na siya, Vice Speaker. Kalangan ka mga speaker ay tungal sa karanwaw ni Patoran Mapan ko promoy. Kamu kupura ay tungal sa karamasikwawon puli sa balbumuya mo tungal may patutiyang ay pan kupur wait-wen nilang. Protonan maluwat ay tungal sa karanwaw pan ko promoy. Wawan ki Honorable Senator Koros. Rahil stabakan, melel ton Pohnpei may paypayan, men kabasakan. O patapatang uya lamalam, tawuya kuburan may sangan Rahnwet. Ay tungal kaping oran mawon payamaw and piltoke ton Pohnpei Koros was a soul bilibil. Maing speaker nuwaw, imambatong niya ta kamagit, dahil ka kapantala, watawatan journal. Kalangan Vice Speaker, sansal lang mo, kamagutok tayo ng kapantala, watawatan journal, Koros may utrong kamagutok, masaniyay, Pwuhng, masaniso, kamagut po itarok tayo kapantalar,
Alaltan Journal. Vice Speaker Miguel. Kalangan Speaker, nuwaw iman patawan sakare kamu yung mumut kasampalwat jalang kak torak tiyang pani raisuwa walu. Kamagit Mia karyaman pan kamagito. Sansal mem kamagit ketadang ketian nampe isu walu ye yanson patrowalong takat kilong kamutan kosenet kan o resolution kan. Pamawar ay bilban po na siya. Kalangan may Speaker, nuwaw sangon mumut ay patawan sakare kamu yung mumut kasampalwat jalang kak torak takat tiyang pani raisuwa may Autoban standing committee report me Patrapan order of the day. Pagpagtaro karyaman tayo nitak tiyang nampe isa kayo ye standing committee report me Patrapan order of the day. O sansal makamaguto miyaya roy pan po na sa Chief Clerk. Point of privilege. Na Comsabit Chief pan po na sa Senator Ioannis. Senator Ioannis, State sabol mo point of privilege. Kailangan lang kamo may Mr. Speaker. Niwaw, Mr. Speaker. Ipakita sa utolong Pwuhng Walianti Silver Card. Senator Layulaw, Kapitolong, Kumutaan ko sa natiyaw. Met, niyaralap may Mr. Speaker, Kumutaan ko sa natuwat. Sungusong, rob-rob ang kakuyawiyang government magtailban kak aleta 4 working days by week apay tutuwet awawalisak yemet magyabiyay Kalangan Senator Ioannis. Masalar ayban Sansal kamagito tayo patpato tagat-gat pa standing committee report iban po na sa Chief Clerk. Standing Committee Report number April may saksilulan riya kriya mapit Legislature Resolution number FPA saklayan riya keo sang Standing Committee Kapatabat in Education o Committee SAP. At sansal ang mga report what siyang menya committee o iban po na sa Madam Chair Leka, the Acting Chairman Pahrek. Kamu Senator Leka. Kalangan may Mr. Speaker, muna iban yang patro, anuwa, ng patron to kita may saran, wow, okay po niyang kakpatreng, sa pulong umito, muchunggal misan sarel nindang. One kin ko may Mr. Speaker Yamakuchi, Vice Speaker Mikel, and lay honorable members, karos may patreng, sa pulong try, we alam choro, rin naman sangan Rahnwet. My honorable Speaker, honorable members of this esteemed body, esansal may standing committee report, pupili may isak silu lapinial reisak riyaw, we are joint committee report yo, misan sa room committee in education o land. Oniwaw, walianti sa pulumamail committee kapatrapat ko Chairman Pahrek, bakim walwat chan kak katarapoyi Standing Committee Report 452-22 o sa Palamanakita. Pagkakaryaman. Riyaman. Sansal ang mga kamagutok tayo ng katiyanan masa na Standing Committee Report pa may isak silu laban niya riya sa Friyaw o sa Palamanakita. Koros mahutong kamagutok masa ni A. Pwuhng masa ni So. Kamagut po itar o tayo katkat ng masa na report. Pampuan na siya, Leo po na siya Senator Leka. Kalangan, may Mr. Speaker, ibansongan pata sa Pwuhng Committee kapatapatong report, Pen Standing Committee Report may sansal or 453-22. May tanlong nan molwech LR number 1 FPA sak lepinial riesakeo pagkikamiti kapatapatong kak sa waswasam na chumol kawe West Japan. Nel. Mr. Speaker, ibatong kamelalam kachkachwach unsak chungalungkian sumaw when kati inonten resolution misansal pwe igameleleme standing report pen LR 11020 upon nan malwatch nan sa child session in nanchun
o Pwuhng ke sampal pen report the resolution mesansal a packet committee and land and KAPWARESOU. Ngilen, Mr. Speaker. Again, LR number 110-20. Esong and kasalilang sa mga tribe pek te uchuchlap. On President ng FSM, His Excellency Panuelo, o Congress of our nation. Nuwen Kakkaros revive plan Kakkaros for the establishment of the Marquinesian Career Technical Training Center. Naban situated ng campus in former PATS, Pohnpei State, Nanwen Madeleine. Mr. Speaker, Acting Secretary Arthur Albert and DOE or Ms. Rachel Solomon. Me Kadkadaur Career and Technical Education Program me umon sa Bulong Committee o actually state me Wayne o Raman pen resolution me sansan when kakyang retain dropout students o sa waseta sa Pulamat Child Serene School in Pohnpei, FSM, and other students who are residing here on, here with us, especially who have the interest in the field of vocational. Oren kakakis kateyala aray tungol koyak nan pedian vocational with qualified instructors to provide such vocational skills met. Again, mentioned by witnesses, land lease me ikamelele me wiya pe ikasal nan molwet esansal me Catholic Missions Vicariate Office and the national government has been agreed upon the contract. It's in the making or yet to be completed. Epil sansal sang committee kapatrapat when we met on July 14. Utupen tame sansal sang committee and RCC is there as well. Ebil sansal sang director or witnesses that they might have some concerns, especially regarding the vocational schools at the school up. It's a managerial issue that they can deal with it as we go along. Speaker, main tame kasampal, we have karos mananaben jumpstart the resolution or the technical career that we have. We are weird. When bilkak sansal me World Bank gets kita $17.7 million just to support the career technical center that we have. When tama kasampal kasansalatan utupen tama niya sang molwatch me, it's a priority. So niwawo karkarak may Mr. Speaker, honorable members, sa Pulumamay Committee, kapatrapat seeks your full support on the issue addressed. Kalangan. Kalangan ng kumpro Madam Chair Leka, miyate, masa na pen report. Amone ban po na sa kamagutok may kumpro buwan po na sa Senator Carl. My Speaker, Money ban patoy kak pateng sabon mamui. Sekarang kapeng kay puniyo wow me patoy nin lang. Kepayer Pohnpei nan mo ale tungal wow lapan ku promui. On ki Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Member kan chorus. Kan mabil pateng ketail staff. Kapeng report me my Speaker. Area and science delegation Madeleine Pwuhng tatawag nuinsek. O pwegi tatawag deban magmagad nanwin Madeleine. Delegation in Madeleine nan mumot kasang balwat.
En kak padang tatongkan meban KAPWARESOU inang kasang baliw me kecaiban kamanala Rahnwet niya ban magmagit kabil Pohnpei melel nanwin madalinim o niwaw karakarak etaten sudah padanan resolution akapin resolution wat and bilika kapaliang malan wow pwegi ya bitsap o i kamelelem pwegi kalapa ko nan kosantin malan wow irail kan me apa-apali epil ko nang ran mangi sangan tatak lap kasang balwat meniya ban puita apang kosanet yang tatak yu me ban mogit nan wen Pohnpei apali wen Pacific irawat i kapengkiyo men pagi and may yang delegation and madrini man patyang committee na education o committee sap niya ray bang KAPWARESOU tatawat nan wen madrini melel ang local government din wen madalinim ang Souwi din wen madalinim o ang so masin ko submen mapupukaki peran baliu metatawat pampatya mapilkin patyang momotso me tungalen ki wasawat ayay tungal iran pagpag may speaker kalangan Rohng lu Senator Call kamelelem sakarata koneng yung mo Thailand kakan kamagatway tatak mawa utanya Enginkehlap Thailand eu penanan tatak and share claim courage melel malenwa kamu Senator R2 Kailangan ng kompromi, Mr. Speaker. Muna ipampacho, pacho yang sa bulungung yung mutungal sa karataan kay Boniwao met yung ayrin lang. Ngan maluwat ay sa karataan ako bang kompromi, Vice, Floor, Honorable Members, o Karos met taybayan ko dahil. Ikapengki resolution kasambal o bil report me inanan autapan nela magtay Karos masani o essential me inanan straightforward. Ija me imen wewayang committee in education ma Jaiban tau ugutalatan patch jai kiyang Micronesian technical training tamak jai so retain bija patch when patch essential me awia wasayo maudana a memorial for us mo so jo we pay you me jai ka and atan bija patch ai je essential me patch open yang Micronesia pon ran kun ko to yang school ai may man kasalita Mr. Speaker ma taw ya magtay retain dan wasawas patch Pohnpei Agriculture Trade School Speaker mo iron kaway Speaker kailangan ira kasambal chancel pais kompromi po na tema Senator Yawani siya kamu Senator Yawani Kailangan may Mr. Speaker. Speaker, ngayon may wiyata motion in closed debate po kay essential na report kasi laliumat Mr. Nama. Riya iram essential ita siyang Senator Carl Luke iro kasang paliw. Nintuwa na ulian titelecation o masaniyat. Riya imanan tete ma ikaw na patar manan miscellaneous ay bang yata kapag yung kapin resolution what ang pagkataryang malanwa hiro kasambal yung dahil mandal na nagpitama Senator Isaac Masaniyo ilamalam patsa nagkakukutak siyang Pohnpei ko yung Pacific Agriculture Trade School. Kailangan iran kaway tumaw. Ban po na siya Vice Speaker mo ay ban po siya kamagitin ruteng ito. Kailangan Speaker ay tungal sakaran wow sapal Mr. Speaker yang tawa kamdian education. O pelsansal me kayo na mo takalabag masangran Senator Artuyo kasampal. Niyan so me training center wo pan job man uya panata pakak Pwuhng apol
tama resolution at sokotokalanga basam Congress o President utupa Pwuhng sawasan mo ni milyon isa kusuwo manaman sanger World Bank. Babang po ito tatok ma kama naman bansang Congress. Ari process what yay magtrail pagpagren sungata. Niyan so may pansanti agtrekak pronto ulale uprong apali oramanen at tesongkan mapan kobrito matamatawon bas o kaparo kong technology mapan mas numuin patch muin manual mauyaw so met technology ma ari apal panat abang kakkosokosansan muri utupan kamanaman yung Congress ang irawat point of tatatok Pwuhng mapan proses sa pangkakpant muna yung kakpurala mintuan mesansal sang iralakan metuang kamti kabarbat melel senior economist in World Bank Mr. Surab area mo ini anso tel in process of utung paki ran kamana ay tungal kawo ito speaker mo inatabi kakosokosansan mo agdal tola o apaliata resolution at karatay manbagi kami yung tolaro rule trial and close. Masalah raipan po na siya kamugat trial and return masalah pen report kamela na kupurkan koros metoto tayo pilka katres ni anso magtayban siya resolution iban po na siya kamugat trial and return report koros mautung kamugato masaniyay Pwuhng masani so kamugat paitar og tayo return masana pen report papil may sak silu laban ya sak riyaw koros mautung tayo sa pulman kita report papi lamay sak silu laban ya sak riyaw masani Pwuhng masani so kamugat paitar og tayo sa pulman kita report papil may sak silu laban ya sak riyaw Rahnwet. Keep Salam, Mr. Speaker. Sila, raipan po na siya, floor leader, vice speaker. Kalaman ng kumang speaker ni wow, iman patawan paki, mumut kasombalwet, ang kakati, tabatutiyang, o apali iraisak payo, may ipil kalantar. May karyaman pen kamagito. Pagtaro karyaman tayo ng katiyan ng baisak payo, ipil kalantar, o iban po na siya, chief clerk. Legislature Bill number Silipki Sakmala and Risa Kriyaw Legislature Draft 1, a bill for an act amending stale number 10L-99-22, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2023 and for other purposes. Ni Kriyaw Kim Saklang Watawat. Chancel makamutaan ko sa network ni Taklong sang Committee in Finance, karda Speaker, pampo na siya Chairman in Finance, Senator Joseph. Kailangan kami, Mike Speaker. Itungol sa karatan, kapeng kay po ni wow o ranmawang kakpatseng. Magkumulian kitier mumuot-wot o kalalalang wasakan ko na yung gantok. Muratonan mumuot itungol wawang kinkomoy, Vice Speaker o Honorable Member kan Korusya. Mike Speaker, men patuwan pata sa pulmumukamitian muni o yata kamukitiyo. Chailan kak. Pagkata-kataro po o kamanatan wadawat kariyaw. Kamamataan ko sunod ng peslupuki sisak na maulap nangyari sa kariyaw. Pagkariyaman. Chancel ang mga kamaguto, kaya kataropoy sa pulman kita kamutahan ko sa net silupki sisak limaw lipen riyay sa kriyaw LT1 o kariyaw o kaim sa klar matakot. Koros mautung kamaguto, masani Pwuhng, masani so kamagut paitar, miya masani pen kamutahan ko sa net. Speaker, namot-namot, imen ni Aralap. Yung kamatang ko sa nuwat, may pangkap ngalawa sa akin, nasa Pwuhng Comprehensive Budget Act. May obisin budget, katira kata, may sutsupong nampe ako. Mentache, reported or recommended nan sa Pwuhng report. Ay may paano yawi, o sa akin pang kupungpula nan. Kusun na to. Kailangan may speaker. Kailangan Senator Joseph ang kawewe, mga mamiyayar. Senator Yowanis. Kailangan may Mr. Speaker. Luwaw may Mr. Speaker. Iman patuon wiyata motion niyo katiyan legislature and may siyang Rahnwet and kak draft floor amendment number kila may siya kuno lapiniyal yung siya kriyaw sa pulman kita. Pagpagtaro karayamang talent piltek floor amendment of kila may siya
wano le penia riaisak riau dan masana ben kamamatan ko senatwat koros mautung kamaguto masani ay Pwuhng masani so kamagut paitar masana ben floor amendment. Speaker. Niwaw may Mr. Speaker. Kamamatan floor amendment would masungusungan pagpagi talalop and kakuy isang pan sa Pohnpei road maintenance puen kak patrong sa wasakan me pan mia uoneta al me patrusang sakora patutala ni power plant essential me Rahnwet traffic na loud ap melel sang palba may Mr. Speaker pwede COM o capital uyawasan para masyayla ki patrong tatok masyang palikiti o sakos traffic na laut Rahnwet may Mr. Speaker si patrong kamelele magtayban sa waskita 1 centwood o nunta al me patutala sang sakoro bankak Kadkadaur kamawiyala tangan traffic yi karapan iwalian ti talaga sinuwain kiti o siminawin sa kaso kaptulong kamantan pagpapot kalangan man Speaker ito masana ben Speaker Senator Movic. Kalangan Speaker. Mona iban patro ay tungol sekarang kay waniyo sekarang muawan patrong tama kamtiyang tiyer wan kun kamu Speaker. Vice Honorable Senator Kan Karusia Oktail Korus. Speaker sky dia gani sa utung kamumatan program memiyay kinmao ko katrailan wewe pa na isangan tatak tuwe tramakan po kayo imen wewe kama miya costing nonon tanal wo yaw me pak mi binisangan mo one more no abani char yata alo ta katrail kosa wala ta one more niyo pen miya koryaw mo miya Imen pesabang ban kayon pe itok may itoko mamiya sang ren Senator Simenate Senator Yohanes me itandong floor motion mo amendment mo mamiya costing ya wita me iwan mo ni wo me itaran yata alo Senator Yohanes Simna. Speaker. Kami Senator Simna. Kalangan ay jungal Sekretarian Wow kapatabat Pahrek siya po lumumi magkumtriyang tier ay siyang Rahnwet Pwuhng Karusian honorable members kan tama siyansal nan floor amendment ma-offer siyang Senator Yohanes Pwuhng miya iran kaway siyang wasakan may source kan may panapwali ng floor amendment when siyansal nan regard Congress may paniyang sa wase iran matawad ikarapan at kapitulong reward pemiya wepeneyo pemiya source mabanga kapali ireward when nasansal nan floor motion niyo sang vice speaker mepit matmataw may sansal nan floor amendment ri ikarapan floor amendment wata kabibigitaw sang ni kaborbor ma wasama source mabanya kapali ti itan inangan pagpagwad confirm meban sawasin tama sansal motor kalangan Speaker. Speaker. Kami Senator Movic. Kalangan Speaker. Tame buya ke beita ko pwede miyo kamumutan tatong kay me patoto sang rancho yo 1 million yo magtray kamanata rancho yo 200,000 yo toke kamawla na alme patotala lel power plant ari monio recommendation sang TNI and kapur sang saptron korong rancho yo pwede kita na moni me sang World Bank o ADB yung primo score project ko ban apali alo Pain
Pwuhng Congressman Pein sa tubana rancho yo pagkeret makatail ka kopurelong 200,000 no ang lolan number malo pueki match pueki yan muyatila shortcut in sakaro ari may pagi ke makatail kin ka kwewa ba na puma ima konong ma akatail so wewe yung Congress o katail wewe kita mak katail so kamanata moni yo puen apali enagisa paliala nambo malo puen maula mon primo score aban top tatatok nan in 4 years time katail pagre and match puen katogetila shortcut Arya may bagi wewe banan miya puen nanay sa what tame PTA wiaya rekamaketer moni 200,000 o tokeki ako'y project toro ako'y kamaulanal ako'y wasa Makatail bangka kamanata 100,000 no akatail tokeki dan bonmal akatail pagi Congress and match puen katogetila ni shortcut pagwasa koros enuyaw ari may pagi ke makatail ka wewe bana pueki totok riyaw wen kak riyaw yan sa utro so kamaulana alen nan kodalalen ni power plant o kodila ni shortcut kalangan Senator Moby, Vice Speaker. Speaker Main nga ituan ke kapeng ang ni matamatawan floor amendment na. Pagi katail koros film main mama salang ananin kamaulanal melil anan mapitata traffic parliament sang ang ni mokiton totok. Sangklak walu walap main speaker utan traffic ang ni alap me patola sagas kiti Uya irakabal. Kareta ni mata-mata memian kakamau ilal pawamain kupura me ekisyodonon san panapma flora men wat pan kawe etokalo maka ke kalwata matching yo ben tapiata totoko amain taikonon anapali wagi yale tibil kawe sangren wali padahal ko nan Congress o rapan match Arya mak tay bambil uyo kolokol apan apto pantala moy nanano tay nanana norma lopet kakalwa to yang ben apaliala woyo o katakala kapalen traffic mele palimansang ang limakiton totok bantu walang kakapeng speaker ibarwan itung komumatawat apa ikamilam mun kitagonong an katlaw apali kalangan Senator Rexay. Speaker, nampak kita mah komen minit cewek. Tay kombal minute. Kalangan speaker ay tunggal wak wangkang kami by member kan kapenggi wangki introducer and floor amendment boy speaker main
100,000 is like we all are upon. Or maybe time essential. Magdayang kantor one me we are try parking lot. Korean 3/4 of time katay lapali answered. Are mo on commitments ang Congress songa mo imente sona pepukan patutin ang taroba del dong katay lan kak have the confidence me mo Israel patuan me tane rasita pamuy ma sona pepuka pan yang patrenga I kamelele me yau mo isote tolul pe kasal ban mi na tail bana polisi mon teto buka udan mo 100,000 ni umuran karasayang 1 million magdahil kat kita tu without any breakdown yang mun cost in tama bang yata e wal I should review apa buka dari ini betuan tebang kamanala sentwat I bil banyak utung kami imen betuan me dan wenangan Souwi yang kamanata project sangat itapin via legislature element o Korean kebanggalang dito ya siyawan me pangya Remi itoan me magdailen tame sentwat panda toka ngapanta pan abang kamawila to wasame sakanakan nalet te pan utang japsang bawo reservice ko tila tungon tokta pan John William. But alam yar mami wasama pori magday mangkamau ila tawutan reban resurface alo pon kotil. Resongan apa buka trial te apali sentwatro ansino project wat pantola totok agtrailam pam purkiseli floor motioni project wat pogi should meet at satisfaction pogi mo aral ni aral layer sentwat Pein arai tungol kosontin to kong tame bangkak ena pali alo pon raudat apali tu wasame repepem nan al mektrail song na pali et merbang ya atas udan melolo al wat utang kasampon pogi maini me aramasetu no kalap trangki tan nialwo pogi main tetek o main bisetu no mau mi wasa kesmet udan melel makasite main pip agak license tu songon wasa buka udan melel dai mana nano biata magdai ban menen wia eu bypass udan katrele plan alwet pana nano wia wita imi patuan kisu uang I kaping kita men trailen end up floor motioni project what work yang sama kamanaman law rail apali should meet at satisfaction work tai should utang bil track tamar paul kalau Mr. Speaker Senator Edwin Speaker Pak boleh bangko semua Senator Yowanich Kalangan may Mr. Speaker nan mata-matau me ngoyo Senator Simina Patruan long mo Legislature man sang Rahnwet men Ngilen mangi me yei me sakar kita ni yei kapitulong iwolianti talaga sinin wen kitrio wen sakas kamelele me floor amendment me bill sansalan sawut may Mr. Speaker mo en mia me pay kasal ke pogi shooter attachment dia apnan mata-matau me setungol ni semen thailand kat kita wan moniet uawi mamia pan matching wan so me matching pan mia pan sansal me tatakut songkolos panunsak pan plan wan mon me pan tatak panapalian si shooter pay kasal ki 100,000 sepatu one we work me straighter ap sepatu one mata-mata me konong Thailand kat kita one money you wawi mami matching pan kota
Ipuria mo igila kubukupuran liya ko troror ma sansalasang senator at side. Western Melen. Iye may patruan kama iwalianti talaga isinuwain patriot talaga isinuwain sa cross. Malmangi siya ngay makinsasang naman siyang ran chorus kapal. Ngay mabuhay siya rin punch card. Aliya man kiniyayang niya rin punch card. Akaitin siya ng liyo traman. Metroto. Trontatak makin tranga-tranga punch card. Ikamelele maalwot panonunta. Eban siya wasota laut sa pulmatrail. Alap. Muni me sang World Bank mesansyal. Lelimet oraman renoi senator simina. Uya oraman yo rongan moni miya ap murin sampar tabampan kak leloto. Mo dai bil murin sampar tayog dai mesang telinaw. Riya mekot magdai kak sawaski o kapunglalin wolia patailan Congress utarban sawasa project. Ikamelele me riyang korkoronga dahil mamasan kiapit utarban yang sawasa miayer commitment wiyang senator Yohanes makmail ban sawaski tayakis ayat wal nidan patuan Ria isuro kamelele me ekonong Thailand tipit ki kamau pan wei pako. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Senator Yohanes, Senator Perez. Kalangan Mr. Speaker. Morning banyang patro oi tongol ngile banyang le maroniak nan jen baswota men pateng loyal government yang we ai tongol sakaratan kapeng wow and Gubran Chamatrail Court. Pwuhng kami Speaker, Vice, o Honorable Members Chorus, o Bilrail Gan na pihibayan radio and kapese and social media. Speaker, dami man patruan, kadalan na kororabasang anan, o abol bananan sansan chora man gadal ban kalgamam udan alagan mamiyan sawot kiyang goros magintatok tisanggintatok kawal leben patoma paratam patruan Onigan me bana boli Pohnpei, Rohng ye, yagutuogi menol ban paroto yayal. Adal patoan da megot kwen tabidetok menap kotugela ibungi. Elen Pohnpei sab matail. Kaidek en men China, tebil ton woi taken. Tamagdai shuta kamay gigi. Kosandian World Bank score or prime. Mirail kosanatong gajal menal marabanuya. Shitabatawan me irawat panuya men debate pwegi source. Imatay kay kusambolgi. Mia source. Kidail abalier source. Mashitavanitar 100,000. Mia source right. Iman bilbarawan me gedal men Pohnpei floor amendment iman men Pohnpei gen parawan sudah genawi ramas ija ansawi mat magdin kamutan sent ansawi mat sud ayadawan iban awiyaw truong delegation ma ija ansawat obisagan reading Rahnwet dahil kau gubur yang rawat pwede ijabagan kawal source, mia source, ay simain to spill, maisang yawasa.
Uyangar madalni mo sa patawan to me Enginkhehlap nanin Pwuhng. Iman kuburan and sang delegation in Yawasan Mahal Pan Uyawi Thailand kak puligidu po Florman man yumat. Thailand katskiya wan show more. Malanga katspano masani Yawasan Mahal o kumail Pwuhng kita. Ay show mawat me Florman man parolong. Thailand man Pohnpei ush o katspin sudogan na uyaramas. Lakap sangon uyabaw sudogan uyawi. Sang negara bawa Mr. Speaker dengan baruan. Tapi saya kan kumpulan o apali ni uyapay magtailban sanaki kaidek Pwuhng yaman introduce ban karday ban susi show. Alam Mr. Speaker. Senator Pahrek, Antony sama Senator Mofik. Kalangan Speaker. Iman Moine tete me koros utung songon kom mata tua sama makamaula na yo me anana banu yawi. Tame ipato wandan interview. Pwuhng alo atokatatong alio me changatala sang nang kolonia patotala mo ya shortcut yo. Eso to make sense tailang kamau yala to abali alo. Aktal so kostita alo changatala lil nampo malot ko utila mo buk Thailand. We kiyang isme ban match monio buk Thailand kak walang basang o Thailand patawanta apali ay ray la pali. Magtaibang kamanata ma matching is exactly $100,000. $200,000 so bani taru yati lata shortcut to. Or yak Thailand patawanta mal monio ni as to bang kanak naglat totok yo magtaila nane enutanu yawi. Ari ay concernan mogan abutan igamelele makoros utung intention in time magtay mamasa ni panahin sa uwat. Kalangan. Speaker. Kalangan Senator Mofik, Senator Aris. Kalangan Speaker. Mo na iban patroy minyang patroy ang tungol. Sagaran kay Buaniyo wawlap na kung sagaran kiyarir. Mo sa labalap kon Pohnpei o sa marar mas labalap kay tikan korosyan triya government umoto. Nan maluwa tayo wawang kawang Speaker. Wawang kipais yung ay Honorable Senator kan koros. So parang ngadar wiya dito ang kaya Speaker. Hain so koros yung kutang bonalo ikan pipak payo. Pwuhng yala yun intretutuk. Halana yun katrela plasang dama mi. O ikapang gamelal kamudan pagpag mamiya sang Senator Iwanis o Senator Simina. Yan we kokodo palimaro ni Legislature manto wata training yung fiduciary responsibility. Kaya kasambol we kasi responsibility matrain pagpagi training matrain mo ya Rahnwet. Apali money in way pagon. Kaya yaw may kasambol kayo matching kaya estimate dinal. Ay kamelele me pit yawon money me pananana en tatokla utana kasambol. Thailand momodwat and work kita ata in fiduciary responsibility mo. Thailand na siya yawon utan money me bangkak tatok ang al. Karobegan mo chanceler sang Senator Edwin. Pilew ira me pilkasambol momodwat anan kaya sa fiduciary responsibility niya tayo kamanalawan money what Thailand mereka ko yawan money me miminan source na money bang ko sang pay road maintenance fund senamen tuwad aramasamen me ban point kana kaisin malaka water laser ko lan install yaw is me bang ko tong katogala talay saksama buwan to kala puinan kaisin malako ibem ako nang kamiti wana pali kamotawat. Pero kanina yan uyaw. Kui atay responsibility ni atay uya. Caretaker and money in way pakon. Ay miya ko kamiti in public works on project. Ima miya ko kamiti in money. Wana pali money. Matay man
morning what panga manaman la Rahnwet alo visitwan chiplakap. Kwa mana uyawi matching. Yat matching bangkota. Tapi visitor work Rahnwet Congress in session. Polling in Congress on special session in December uyawi into one work visay chancel marabang quorum in December. Hari Pulang iren atrail puko ninduan atrail uya caretaker and monin way pukon. Ako na ang trail udan trail kanina tama ni ansawot ang kakapalida. One morning may udan na ba trail ang kaktiarada trail up pagi matching. Iyang kamelala may matching udanan 50-50 akay din and 30-70 mo mo ini matray lang larawat matray bang kita 100,000 na mo in congressman. Matray lang congressman match or man mo in match yawan short chang. Hari imintreno totoo ko rin yaw ni kanina po yan tayo sang po nalo pipak tayo. Ang kak sang po nalo salitakin sangatang kahit na ngay kalap kita leban armas. Melel sering school makukutila siyom sang palinet tolonier nambumal iyal maranggalap tang po. Riskin sa accident na mention koros miya. Piltuwa tayo rail masangat tontotok sang pali. So kaya sokatri. Hari puriya mo igila tayo mamin karuan kita untala sin one morning met water met nana tayo wawagame abang kota pumot le nanchen wari maye ituanan mo tayo so irawatan ko lang kami tipo petra kanini yan nguyaw tala polta mau tayo na siya tayo yawan morning me miyo yawan met tayo ban kak match commitment and kak sansalang kami di sangis Israel Congress kan. Harsang ni Karabo speaker. Ay sa karmisik pan ko Senator Yuan so simina. Iminiyada ang motion. Floor amendment watan assign ang kamtin public works o kamtin money. Patra kanina yung yaw proto na session mabang yaw murin session wat. Pagi karyaman. Speaker. Kahit apalima motion na match po ita. Kamu gitu mayor. Speaker. Saya kembali pima. Ya, saya kembali.
kakate try sapale rok try kat nan masana ban floor amendment number application kono le benya reisa kriya Speaker. Kamu ketok try lan rutung te masan ban floor amendment Ibang withdraw. Pan Wulianti Sento Siminaw with withdraw floor amendment. Motion and withdraw floor amendment 156-22. try apalima floor motion memia kamu ket memia masutro poita eu motion ka kolong mori sansal memia motion you kamu keto mia karyaman pe try pag you we are try then Speaker, motion number 1. I withdraw my within place within 5 session days. Kalangan luan, try kumpul try tatang kuma procedure try na palialama kamu ket you ak try lap tola pon eu kamu ket toror mas pan poita try sapare roi pan entertain kamu ket mesansal sansenatararis floor amendment application kono le benia reisa kriya and assign lang committee in finance o PWTC o committee riau kepada patwot dan nanti ang kapreto nan eu special session tapantala regular session in January. Karus maujung kamu keto masani hey Pwuhng masani show motion paitar o floor amendment would assign langer committee kepada finance o PWTC. Privilege, Mr. Speaker. Kami look Senator Carl. Kalangan may Speaker. Ay sa umawat, ay nagkakuliw kayo sa bali sa karanwaw. O pagi mamod ka sa balwat. Ang kak, o nasa manakap ka sa balriyaman, may pagkakitain mo sa balwat. Mr. Tony Nason o Mr. Lance Luis. Tony Nason, all ka sa balman buwa. Ima kiniyang apapali ang kasing sto sa akan magid doon al nan bungan kolonia o palagir del kichi. Aribil kapungki yang patiyang kecil. Mr. Lance Luis piluya manakap kesampuan buegi. Iya totoo kawai mayang elayang pagkater lahan sakaw maslikin Pohnpei lap Rahnwet. Kataben all reamen pugat ina ng kasampalang Pohnpei. Rinuwaw karakarak iman pagi dadang kaket kiyang eut lopolo. Kalangan ko Senator Carl pwede ka magatin po na siya all reamen may patang child. Kalangan ko pura maolo ko kakiyang batang uliya pamail kanan kuya ko pura Rahnwet. Mia tu masa napen kamamatan ko sa silip krisi sa klima o lepen yal sa kriyaw LT1 pagpagtaro kriyaman tayo rutung tu masa napen karos mautung kamaguto masa ni ay Pwuhng masa ni so kamagut kwaita roktas rutung tiar masa napen kamamatan ko sa net pweki kamamatan ko sa netwat at alban katiyang nan kriyaw o kem saklan watawat at alban usus nilukwar. Hari iban po na sa Chief Clerk Rohng tatakot. Senator Artui, Senator Carl, Amen. Senator Daniel, Senator Edgar, Hey.
Senator Edwin, Amen. Senator Edside, Amen. Senator Harris, Hey. Senator Ioannis, Amen. Senator Johnson, Amen. Senator Joseph, Nay. Senator Laka, Amen. Senator Loyola, Amen. Senator Ludwig, Senator Miguel, Hey. Senator Movic, Senator Perez, Amen. Senator Simna, Amen. Senator Walter, Senator Movic, Amen. Mr. Speaker. Hey. Sabul mata totok te usus metok kamamatan ko sa natsilub ki sisa klimaw le penyari sa kriyaw LT1 ek tuamen A o soto Pwuhng Rahnwet tay kamanalar kamamatan ko sa natsilub ki sisa klimaw le penyari sa kriyaw LT1 kalangan miadre Salam, Mr. Speaker. kasular ay panpona si Vice Speaker Michael Kailangan Speaker, nisangon mo Mr. Speaker, sa karagam niyo mamudwat lang ang aktora kati mapadroti apali item sa klamaw, yung resolution kalang. Saan salam mau kamaguto, miya karyaman pan kamaguto. Thailand katian ng sa klimaw. Huwag iya saan sal mamiyar karyaman pan kamaguto. Thailand katiar pan ng sa klimaw, yung resolution calendar, o ipan po na si Chief Clerk. Legislature Resolution number FPA sa Client Riesageo, Legislature Draft 1, a proposal for resolution, humbly requesting and beseeching the President of our country and the Congress of our nation to fully revive the plans for the establishment of the Micronesia Career Technical Training Center to be situated on the campus of the former Pohnpei Agriculture and Trade School for adoption. Saan salam mau kamamatan resolution what ni daklaw sang Committee Riau, Committee in Education o Land, karatay pan po na si Madam Chair Leka. Kalangan may Mr. Speaker, kesa palay Chugolwaw. Men walianti sa Bulmo Committee kapatrapat in Education no Land. Taki mulwat ang kakataropay LR number 1110-21 LT1 for adoption. Pagkakaryan. Saan salam mau kamaguto Thailand katian ang masanan pan LR number apukay isak le penyari isak LT1 o kamanala. Karos mautung kamaguto masani ay Pwuhng masani show kamagut poita masanan pa. Kasi kawewe ma mo ni ban po na siya kamaguto. Kamu Senator Leka. Kalangan, Robi may Mr. Speaker, and walianti sa Bulmo Committee in Education no Land to song ekis oralapeta LR 110-21. Actually, esong-esongan kasalilang sa Pulama Child Pwuhng o Tuchlap ang President ng FSM, His Excellency David Manuelo, o Congress of our nation. Nuwan Kokkoros, revive plan Kokkoros for the establishment of the Micronesian Career Technical Training Center, Meban situated ng campus in former Pohnpei Agriculture and Trade School, the PATS, Pohnpei State, Nanwain, Medellin. Nioralap may Mr. Speaker, or if I may, copy in resolution at ma and kak pagkatar lang maladwa. Saan salam mau mata-mata me mia. Mia tre masanan pan
resolution. Magpupura mo na iban po na siya kamaguti man po na siya acting chair and land. Mawia EU committee may yang katawag yung resolution mo. Senator Perez. Kailangan mi, Mr. Speaker, may non-resolution sorte en kagresan sel an kuburkan nan magmagtuan tawgot kamdin siya pagkita pagi matamatawan mabami land issue aron ito taong ka na uyawi game saglam sure land issue ay may parawan sa karagitang masan ben resolution kalangan Mr. Speaker. Kalangan masyalaray ban po na siya kamugit kailan riting timasan ben na ban po na siya Senator. Kalangan Speaker ay sa karmisi kayo Sensal mo tayo pa ang usus kilar mo iyang kapeng kita me sensal mo meron may man letter ka wait on initiative me bang we on high school students the ban toka Israel gan me drop out sula me nagsanga high school o yer me jong me na le dia sensal mo me Pohnpei camp Rahnwet we are vocational school yung katay. Are mamaganin bang we tay is puinin aramas me ba napali ma ye high school level. Wajan sol me patch is a high school. Abita me we are more geared towards technical and agriculture. Wagi solara Imin already agis-kaway itong tamang raisong isang uya, mga napali ramas man nagsanga high school o seeking a technical trade. The high school students are agis concern ke magdaiban dama pang geared towards Israel kan nagsanga high school Auta naman palong dang Pohnpei camp as it is right now as a more technical the mere vocational trades skills kay will provide. Ari mo iminala dito clarification sang committee Kalangan may makakawait iran kalalapag mo Senator Leca. Kalangan Speaker, kalangan Chairman in Public Works. Dami committee alisang red witness, they're going to be gearing with the high school students. Kalangan. May masan ben masalar ay ban po na siya kamagut talang ritingti masan ben resolution koros mautung kamaguto masan iyay Pwuhng masan iso kamagut paitarok tayo ritingtiar masan ben resolution apuki aisak lebenial aisak keu LT1 talan Kadkadaur shoes ong resolution what koros mautung resolution what kawata nin lima palimaon Siyan siya mau paitan utupan resolution what koros utung kamumatan resolution apuki aisak lebenial aisak LT1 orang wat try kamanala resolution apuki aisak lemenal aisak LT1 kalangan miata masalah raipan ponasya Vice Speaker Mikan Speaker Nuwaw Mr. Speaker pagpaitan totongkan oirakan memiar pilkamela makatrop toto supaya members kan kapatayang holiday kainan wikut Siyang nagarabaw, Mr. Speaker, iman patuan, uyata ka magkatiyog talang kair, uyakupurturo ruwat. Siyang siya lang mau, makamagkatiyog miyayar, kami man patuan, kamagkit, tama siyang siya lang, tayo kumal ma'am.
Speaker Komgubro, Ibatawan Kamel, Mia Iramakonong, and Sansal and Rotoror, Magarate Bambatawan Corporation, I told Kamokitin, Thailand Kamaltio. Kalangan ko promo pa speaker. Thailand kakan wewe peno Thailand kakan apaliala session wat ni sanamawa ime sansala sang pa speaker kareta speaker ban honor pagpagwok Thailand kat nan masan ben iratoror oiban ponase Senator Yawanis. Kalangan may Mr. Speaker. Wow, Mr. Speaker, yan kak patong Chairman in Education. Poland. We had a motion here, resolution number V6AH LT1 sa Pulmami Office and Kairong Malanwa. Copy of resolution. Chancellor mau kamagito copy resolution of V6AH LT1 and Pagkatariyang Malanwa. Koros mautong kamagito masaniyay Pwuhng masani so kamagut paitar o imep manuyaw speaker paulianti katuat o katarang malenwaw resolution what miate retoror kamu Senator Carl Alangan my speaker in kak patonan anso kasam walwat retoror ay kaysa palay sa karanwaw imen nuwaw karakarak sakar kita ay iran kapunod mapit tatangkan me apo-apo nan Pohnpei state government national government o iray uli apen amarkakan me katkati koso-koso ne kampak me momente tayo kay bangkat yang lala Sansal me meeting you yaw Pohnpei nan week tayo o legislature sudah pateng so na so mau tua mo ikamelele me ekonang legislature an pateng we kita tangkan chorus me wait to pan compact a legislature kan kawang personet ari and we are Sabon madaliran kupu-kupu masuk lele ranso legislature wat and kakau na bang irekan koros me kita kupu-kupu ran kak aboliang nan comeback cup dan kak kawai data resolution kay me ban pay tide ong Israel ko maguli-uli ng kita nan penekan me Israel makasambal me men pakata Iramapit kubur-bur doon school lunch program. Sansal me utahan school lunch program inanan sa wasa sa rin school kan chorus Pohnpei. At the time program what dipila Israel sa rin school in ECE o high school kan Mia school lunch, Pwuhng ada streeter, Sansal me rebelkan Pain school lunch na nanson mga sa wasing school. Arirawat Sansal me niyanso me kopur-pur sang nan morning compact million in money kay makakata and bill kak apali iray so mato so sa dakanan Pohnpei magan kak nadki aray tungal wansap ong pemban school so wala an ko payamawat in kak dukay yang member kan chorus kedalan kak kaw na bata resolution maban pit school lunch o iray kan chorus me kedalan manen pateng mamasan kan mairay kan mawuluwal yang tenan penawat wadan ka kapali may ni tuya pentatag magday ka kuya pagdadan ka kadkilong kupuradail nan tatago pues sansal me nan sangan meeting me wiwiyawi kita sudah kenyan luka
Agdail ente au yawi rendu kay gdail. Agdail kau na badak kupura dail o apali yang rail nintuan resolution. Aimet may manuyaki ay tungal iratoror o pag kupurakan koros kaya kag eupeno kaway data resolution. Iba newang sa matay ton tatang kano tapi adaya au dapat amendment nagkapatayan. Kailangan speaker. Kailangan din Senator Carr taduk lang siya kupur mau o kawait mau. Mamia sangon kupuro retail koros ang Thailand collectively o tatang ki uyapemo kataratila resolution. Kailangan Senator Artui. Kailangan ng kupromi, Mr. Speaker. Pwuhng kay sa balay sa karatahan wow machiyanger. Mr. Speaker, Pwuhng chay mamasa niyal kasampalanal machangata pali sa kare imenulianti delegation soke so delegation kichi moin bilmatalanim o moin delegation koros net chay koros maguntatong kay alan way o yata motion niyo ma kakabukoyang public work rambil check other optional pamiyewal mabil magkakajabil mau sang machangata sa kare miyewal mainan sang balit tolono ang sawa jam manuyalan sa pa ninantor ang punan ropi ko I mean pagkita mo PTA ang kak rop masobil kunayangan uyawital mo po ikamelala mamuinal mo ba ninanan sa namao sang al machangata palis sa kare to ay may mong kamagot o ma speaker ka assign loan motion ng public work Pwuhng kak check ang kak pipayan damag chay mama sani o mapital machangata ay tagakarya man Diyan siya mau pagmamia aliyu Committee in Public Works and Chair kata diyan siya matana alin sabani o kakuya e option and apali relief traffic sang shokes patrota tanan kolonia koros mo ujung kamaguto masani ay Pwuhng masani show masani Masyote ay kameleleme koros ujung kamaguto o abana sa inang committee in PWTC dahil miyate Speaker Senator kamu Senator Yohanis kailangan may Mr. Speaker ay tungaluaw nan iratururwot iman patuantay tungal kapeng Pwuhng kupur metok Senator Yohanis Senator Simena mapit floor amendment masih patuan lang masih Rahnwet essential ma santier o pansanama uya tungal kapeng karyaw Mr. Speaker Mia kamamataan ko senatyo may ibolianti solar card o layola o kaptalungan man siyang Rahnwet. Koryang kamamataan ko senatyo patulong ng legislature. Essential ma pinapatulong o Rahnwet sign-on committee o wanawaray lamang Mr. Speaker lilimat sila patuwan may niya committee ma sign-on imakareta sutra withdrawal uyawiyang kamamataan ko sunat matapin kapitulong at tama uyawimat sa patuwan reintroduce po signing committee and kak truck po uyapan kusunit kasambal yung Thailand kak rope tama ko nang uyawi essential ma appointment from the talk Rahnwet o appointment tip show solar balance ay kami lala ma 4 working days ban ka kapalita o tatok aban sa wasata palikoros palian mamor ng shop ubil niyan sa water aban katkala painantip show pwede irail tron tatangkan makanwi tatok ran lamaw nan win koros raban
ran payula. Ang sansal menan komumataw 4 working days sa pang kulukulatra awawalisak. Rimen pagi kamtiyo mapanasain kamtiyon kak trotrok itu rop-ropo nan sapul matay regular session nan January. Ikamelele ma introduction in pilin mo short instruction ko yun. Amet man wiyata motion yu pilo ma kamti ma assign dan kak trotrok itu nan malwut nan sapul matay lasin regular nan January. Ipago karyaman. So kung kupura kamamutang ko sa nato after ni taglong o say ka sign number ko yung o sudah sansal ong yemen ya kamiti meban ama kung kupura yung inasign o kung nak kamakit mo rin sa sinubang maba rekorong ayer maba chairman ka koros korong ayer menya me abana sign nga me pil ka sambali waran kak report na tay sabat le kamu senator yawani kalangan may Mr. Speaker may ako ti patuwan experience nan sapul matay 10 legislature only floor motion kan makin kapitulong sang naman senator kinwaray la di makarita kan kukulaw dalan siya wak sa morong kita suutar leo pali itamataman agisingkapan senator Mufik masanita $200,000 yung matatok tawoy nan pumal riyay itamataman Mia floor motion yung patuwan long waray la met pitata oversight ng sapul matay PTA ang yapan tatong malmangi Mia Calfred yung milamana itong alimo porpasang PTA bilkular lopukata peivo lelemet tutua kapag-kapag ko na pansur sa utsang nan milyon euro hapsay kinta ni melen siyang nan milyon euro may Mr. Speaker utan sila isip patuwan yung munaw yung totoo ka na sa pulmatay TNI moin pilanane oversight and uyang sa pulmatay TNI pagi uyapan project kan mamakmokit isa sa tama piluyaw. Riro bukat mayang Mr. Speaker, ni mula yigtay mabangkan morong kita. O si utar koros makin paratasang renaramas, Legislature. Ay kamelila may sapul matayal puko kusunod. Enforcement, kahit yung sapul matay. Nan, floor amendment may assign mga isentos siminawalihan kiti kalakaisin mawon kitiyo sa kos nan floor amendment to sa kapungki ako purupulang kami turiyaw po rentro ko kapuluto nan molwood ni Pahrek riya Masan kan mawiyawiyang floor amendment what may Mr. Speaker. Ay nanan kamatag yang git. Amanakin sa karataw utrong ap kaskilong o kisin. Masumuilal. Po ababukat koro sa uya sa pulmatayil po ko. Ria Rahnwet at tungol floor amendment to kapurpulang committee. Ay may kalapatuan. Nice try. Ikamelele me ako po kan mamiya ang floor amendment what
bang kapayata tatak. O commitment din money. Syutra makinuya. Syutra wali panaramas man kin commit money. Ima wali panaramas kin commit sawas. Iban sawas. Hari yei commitment me patuyang ya ban sawas. Mountain money syutra. Yei makareta apal siyan kak taik siyang ilong cost estimate. Si patruan kami nila me inang me si patruan lang o puwe kiyaramas. Ipil kapyung ki iramasan sila sang Chairman Hartwinan Iraturo. Me bilmiya aliyo makakmausang mo me patutulon. Isyuto patruan taululan. May patruan ipilbampa kita siyan bilkilong amendment be na paliyol. Aruma po assignment yung uyawiyang public works. Melel, aal mo mapatropan uyawi, nakakata mga usang mapatrota sa Kairong. Ariya, kalanganan sinturaris, hapain matawata, iyat matamataw, floor amendment wet, na nasay ng kamitriyaw. Ariya, ay tungal pagubak, may patruan tang kapan, may pit kamumatahan ko sunod me patulong o. Makatay ba na paliyat ako sunod to? Uta legislature kaisak, kaiten men mamahal. Pwede mawang haramas. At melil kung tatangkan, may tatangkan government o panay na yung Pohnpei po. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan. And we have to Ratoro, Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, Iban Matang. I don't wow. Kayo, Mr. Speaker, Iratoro, Moin, Ele, Child Chorus, yang mangi kasarawin, Champisa Trial, private room kay naman ang Souwi samala an kasarawat sa isiti yang puko o kasarawat bisansal ma tutogin para isak sama miyaw kan kamawila sa madayal naman yung Pohnpei double panaramasakan Pohnpei. Speaker bag riyaw iparulan mo ni tor. Anana kapitalong. Pero mo kan out chorus. Pero bukat sure lang ataw po yung tatok. Iwiya ira kabonatiyo. Ibaruan me private bukat sipele lang mausang almunungan likimay patolari. Ab megot makupriyamo yung patroon. Main kita ilon Pohnpei, kita likan mayang patriyang kasarawyo, kita istaman patroon tamasa ni irayu para tarano, Mr. Speaker. Iban uyagi itol, yung bagian uga kuya irotoro. Kasarawyo kasarilwo, biyak sakisiyong patorda. Nuwaran money o sa muray government ang siyang niraw, Mr. Speaker, ben kita kamakitiyo ang gagasay ng company in finance ang gagasay corrupt siya gisuwam sa muray government ang rano yosya patolay so kamakitiyo Chancellor mo kamakit siyang Senator Perez o nasay ng Committee on Finance. Koros mautong kamakito, masa ni ay Pwuhng, masa ni so motion po ita. Iya masa na pen kamakito. Masa ultra Chancellor mo o panasay ng Committee on Finance. Kamu Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, kariyaw ibaruan me udah nolaman
mail kitail mi song kay me ban mong kitail ang tayo situkin man padawan Sansal Rahnwet me miye yang ay olaman niye kini yang kitail padawan wasan petian sosa o yang kitail an wiya kubur Sabon me Pwuhng should on an equal basis with other senators. Wegi should have provided accessibility on whatever minutes. Mr. Speaker, you should have got a watch of the administration. I baron me, my Istravan baron megot. Working a man. I mean, my Bampato to Morio, and build the word. If I want me, you know what? When the Enginkhehlap, my Enginkhehlap, when I'm Pungatil, name a can no pam to an Armas Mahangi and Antoro, the disability. I build Kadkadaur, Mr. Speaker, will have a minute, Enginkhehlap. Ananen kesampal, pema ebilvano nanirar me pada bodlalle ebil leyang me got me kita ikut account apa? Apa ni amon wave? Speaker. Israel kamanar kusunat Georgia bolpe uyawi dan kusunat to assign yang public safety rail pugo health rail pugo transportation TNI rail pugo lalmat saig mogit main boyagi ata saig mogit rimen yagi rakasambol yumo speaker o pagi enga kapolta one and only memie pwede o loyang kapallaut kemsegla speaker imen barawan kapengi sammadai leupana in the legislature we will trongi tagis lolai pwegi Christmas karentor morang Christmas tay banggajen an we gubur makayu rai abogak motamot pwegi paro magdai bang campaign pagdai langkak purodo sang negara bawat Mr. Speaker men barawan bagi sabul mu obisen gaker dieta o committeean pe banawali sab model Christmas party kaidek song Christmas me dragon batrang tondo tongkan magdai ban batrang peliatal kan kapinna director kan modega pilgur congress kaidegan bluya wi lekin chambers island enga gutan formal Christmas and Barot and gag workshang par chorus. Pagdalban katway
ni mun sab matai to ai tol kem seglan ira toron Mr. Speaker and we are taken kuburai kem segla tolu leben majan in Pohnpei imendai lolen Pohnpei kan ka leben worki macuna majani shona magin suiki mengingin apatrak wala ka tuoi o prop yawan majan won kalangan Speaker. Kalangan Senator Perez, Kupurumikan Koros well noted to Speaker Bangklang tama ka kuya uyang rakasumpan. Melel irame pitata Israel man kianan tolod. Kalangan kamu Senator Atun. Kalangan Speaker mo imen pakar kita me kloke wala kapten jeng ko ban tuban. Kom kaproya ma istale tumu. Kloke wala kapten jeng ko ban tuban. Dan conference one kalangan pakair yumo sansal me kamerin jayan ko ban welep murisha watch masalar iratoro rapakair kamu Senator Walter kalangan Speaker chungal sakaratan wow kapacapac Pwuhng wow ke kachkachunsak yan kak waljanti salum kamitin kairtampayan wayo sakarya ke kamu yo kachkachwach me Mian Committee Kairong Niyasid Kalokaisak on CFC Audit Resolution. Ibaga members and R&D or members kan koros memenya bacang. Jangan kagakis mangya tapacawan tau tepen CFC. Aimat Speaker kalangan. Kalangan Shan Shalamau meeting Niyasid Kalokaisak Committee in R&D. Miatu pakai Senator Carl. Kalangan my Speaker in kak pada Vice Chairman Committee on Environment, Climate Relation. Kopakari, ira kasampan mebit anan karwarun kamakaleta Pohnpei. Karong pandepta kloke walap niyasil o niyabang ari nuwaw karakarak himen pagi member in committee engkak padang Karong kesempat pegat Pwuhng yang agak kempa koros option kabina o local government kan koros o palikan koros mawa wali ya bolpen kid kapel Pohnpei kalangan Chansalamwa pagsang Chairman and Environment Climate Relations kloke walap niyasil o niyapang kangong member and committee in Environment Climate Relation on Karong Riau misalnya sang Chairman Carl. Kamu Senator Joseph. Kalangan ko Speaker ban pacuan pakairan pagpak ni kamakit o menjiang kay cungal sakar misik Pwuhng. So apolen kapuko. Ay mag-aaral tayo men wiyata kamakit iyo ma kapuko kan karos me kamit Ruas Committee and Muni and kakabrata ng session watch and kakapantalong ng regular session. Nagariyaman. Saan sila mga kumagito kapukakan koros may assign ang Committee in Finance makonang ang report ng special session watch pagpakon kapantalangan special session may panpatuto mo rin The regular ng January. Koros may utong kamagito masaniyay Pwuhng masaniso Masyanabe, masyote ay mepanwiyawi. Miyata pakair territorio sang Senator Yohanes. Hey, man pakair kita memiyalik tilakap. Kalangan Naing? Man pakair kita memiyalik tilakap. Oh, kalangan man katraman alite ilakap Pohnpei Constitution Day ilakap. Miyata pakair masyalar ay panpo na siya Senator Johnson. Senator Johnson. Kalangan ko Speaker. Pwuhng Rahnwet pale laudin atay mamasan tepat patro ke al apel kawo sang mau sang vice makasaleta anatay mi nan chamberak tay uya ulia ben Pohnpei ay retoror pan asyota pit mokin apo pitta ewan ng kolonya
Alwat ko siyang police station ko tilang wasan net kumam. Nakabantrang mo labalan Wario mimo ragitis ape orange ka mimo po kita puplong lad. Atron wasa undame retrunger isme panapali adena waraglang di kakak tulang nan porn mimo. Sanggoros ko sang pansimentro min pamur reso sa kaktrep Arupin mimo ragentrang tapon site wako itlong lanan morelo. Aindang berlaku memimo intaga tena rebil ruangnya komisionerin PTA repanting ko to trek main tatok ban we tatok lautio mo manaray ban aute tapor kakap to ko glandilo latiwang wili sangan monga layar pan paper apil trabe pil ko to sang kali hotelo main arail suwaro la pil kring ko to mare sa samin kan bil trangenan mo amo yat win me ban wi alo ka ko to oneta ba koro la layara aray wasan suptalan marelo bil tuk layar ko kokota layang wasa merakiti rente trang po ito pupiti poro kokoti lange permin ulpa la laut la i rem Willianti kitmen kolonia kan o memokil o ya retoro men na bana sen men mawen public work and Pwuhng PTA o trek ta tame Menen pilan sokar war mon Christmas. Amen. Tenpe. Kariaman. San salama komagito aliu me patro tila Evans for you me patro opposite Evans. Petrek pen wiawi o na saineng kamitin PWTC and ewang PTA o palikan koros mana ren ewang po na polta karwaru al portrait. Koros mo utung komagito masani ay Pwuhng macam ni show motion po ita macam apa? Kamu Senator Moby. Kalangan Mr. Speaker. Ipilmen kalangan kiyang Senator Johnson na kasalita irawo pumela liro kasambal yung mungkin. Parata ran tayo unan karong masapto an ran tayo ong PTA yale mo. Iraw parata ran PTA. Ari utan Dame PTA kasalita mere uye wonger PUC poran kak kuya tatoken kamau ya lawasa wa lep-lepen tatok yung bang ya upo pa pon koranyan solar puel wo ke pil tang pa ari dame commissioner in PTA kasale yang ketrano me repil baki funding ong wasa ikapeng ketame sansara sangkai de ganito wasa bo filmia ya keswasa metang tilangom na binisongan mo moto me paper mi poe sola puelta ari tame PTA tame commissioner in PTA kasale yang ket me Israel wiya costing in tatoko eu kiyang PUC poran ka kwe ya karapan pila tang pa ti isang puelin wasa po stroka kuya tato karwaru yo porabana nana rot podrata kiya kamau yala o auteta apin rong arumoin nan korong puya ya floor motion yo utan sabana nana taula o corporato commissioner in PTA puya report sansa leo o bebil ban address anan karwaruang panay na yo mean kapalyo alo po rin kakotela alo ulan mo raino kalangan narimi men kasalita mo kalangan masular macam pen irawo tepagpagwo ime ban wiawi pagpagwo to ka committee PWTC on one ka koros rang ka apalio to mon Christmas ituan tama sansal mi ito retoror sansal masular Speaker Senator Joseph Kalangan Speaker, pedaje ira masay sa sang Senator Johnson o pasapang uyawisang. Senator Movic KAPWARESOU
Pwede pilsay sa ladaran sa macawi ko pura sa masuk ko ng pajak pen safety and public ang kakuyawag sa ito tong kichalu malpocho paputi alayang chay pangka kan expose na liability. Speaker, kasumpal Rohng po ka kan para tao chay kan moment Pohnpei na palyala. Talikan mapukoki ang kakawit to. Uya pentoto ko cea kan makonegan uya tama ra uya. Nan korong rewi pachang incident uya mo schoolen chainwar wani uya puputi dan poseriya di kamelem report pam patulong kay kis. Ayran kasala tayo amen witness ko pachuan. Katukotong chairman muni Tama. Chay sucha kachikita ko muna po yung kakapalyala. O torela apalon te uyaw. Amo. Kara pa po yung itungal pa sa paganrano. Sucha Rohng o sucha kawait pa suto rechay. Nariya mo man chay kan po ako diya. Siya mo man uya pentutong. Mo man magchay me bilibil kan kachangawi tutong. Di ba mo yung kinaleta, sutok panan. Huwag ka kasi sucharan totok, niya tayo kan paint siya kaya tao yata. Suchale, kawaitin rail sa men kan mapan kagan. Kawait po totok ang tanan, unsya ko sa namaw. Kan pacholong ni floor amendment. Tagan initiated siya nga men walya pa, at sa machay bukom mo. Aba, dami kayo yung kasumpal kayo. Kawait ang pachosyang irail kung naputa ang pukok yan na palito to. Akin mo man siya. Akin Pein Kadkadaur Pein na palyala kila ceo. Ceo maraganala totoo kaya sususokan mo man kawait yung pagsalan ka kapali totoo ko niso. Utani yun siya kuwan sa namo. Mo iran concern Enginkehlap observation yang pachang. Ceo magkangkang rawin. Song mo man anana magparata social Philippines. Takiwin po. Area ikamera na may pali kay mautan mandated ren na pali ren ka kawait ren ka kito information pag salang ka mangi yo kachkiyang cea kan mapangka to kawait chong we ben to talk ta magak yaw kalangan speaker mo yagi chol iran choror concern ay bil kapung kaya kan para tamat bu salang ka pali matang magay mama agan para ta palikan mapana pali ang kakpakikito kawait mama chay bangka kan niu kana o yaki o apalyala irananano. Kalangan speaker. Kalangan ni Senator Joseph Masular ay men kabesete irariyaw masansalata siyang concern kan siyang senator kan. Esansal may aleti email yu siyang kabinaw concern ki irariyaw melal makalakal Pohnpei o kamaulan alakan. O ruwasya rirail kan me PTA EPA rentabtal rob o ikamelele timely sabal matay concern mo ni korong kan pantay bangkat la mo support staff kan pilpan kaw na bata po kabina ruwasya irailer mo in pwegi bil kitail pil patpatulang anson Christmas au tananana kamakal o kamaulan ala kanan uyawi hari ialeti makaiden ni kupuran mo kaiden one time apple aban ongoing pemakalakalo alkan hari kalangan parata nama kupurkan koros kaiden irail kalep tribal yang punot kay kapung ki o kamela na makarong-rongon PWTC finance pan o environment climate pan so waseta to kalangan ng kupramay imen pilnian so water kang kamela PTA wasakan sansal me pave mie project kan mia luwan pave and kun patulang nan porakan me olar nan Pohnpei wasakan koros wasansal me traffic congestion bilbang yaunan sumbungan Christmas melel nan surrounding area kan nan Pohnpei melel kolonia net soke sabi wasakan alkan koros me porporo nan ka autela pay pukat luwan project pukat na autela por pukat kalangan amone iban kaimsak tepone se pai speaker an uyak kamagutin Thailand ran moledia miate ire toro sang
Masula, raiban po na siya Vice Speaker. Kailangan ko may speaker, kailangan ng Honorable Senator Scoros. Nuwaw speaker, ipatawan mo yata kumagit, kailan kair, uya ko burtoror karya sa kriyaw, Rahnwet. Kailangan, moniban po na siya kumagito, ay manulian timelan of si Speaker, o yay Pwuhng, Chairman kan Chorus, Honorable Senator kan Chorus, o tron tatok ng Legislature Chorus, pwede pa na tatok pa na magtay sa bulman ka pa na mapaliatar, tatok ng special session karya sa kriyawan. Kailangan, o muna ipaan po na siya, man pagkita rin, Senator Edgar, and William Radio, we are low, and Kaimsak, we are kupur toror. Kailangan, karos maudrong kamagutok Thailand, kair, samal matay uya kupur toror wat, masa ni ay, Pwuhng, masa ni so, kair, samal matay uya kupur toror wat. Kailangan ang senator ko.